uraza Adamu igihe yabona Eva uraza amajambo yavuze yamubonye acitanga kuvugishwa aravuga ati akanakara nakagufa ko magufa ya none wazi ko yarayabonye iki yabonye gasura keza yabonye itayenzi yo shatse kuba kuko Eva arafite amataye rero ahubwo niwe wa mbere ku isi. Achieve your dreams. Hello bakunzi ba Achieve your dreams, turabaramukije bivanye naho muherereye. Aha ni kuri TV ya Achieve your dreams, muri kumwe na Felix. Hano dufite couple nziza cyane, muri ko murababona imbere yacu. Murabona ko baberewe cyane rwose. Ni couple abantu bakiri batoya bafite impano zitandukanye, abaririmbyi abandi baraza kwivugira ibyo bakora. Kubw'ibyo reka tubaheze bivugire bonyine amazina kugira ngo abantu bari ko badukurikirana bamenye abatumirwa bacu abaribo. Karibu cyane. Shalom muguwe neza. Nizere ko muguwe neza cyane. Je n'amahoro menshi meze neza. Yego none nkuvuza gutyo ariko ntutubwire izina uko bibaza nk'abantu bose bakuzi izina wa Narinzi ngo ndi cyamamare ngo baranzi. Nitwa Leonidas True Boy. Ya nayo mazina banyita. Heza n'uwo muntu wicaye ruhande rwawe. Izina ryawe ninde? Urashobora kwibwira abantu badukurikiranye? Jambere ntangoye kuramutsa Achieve your dreams TV. Ndabaramukije cyane gose. Nizere ko muguwe neza. Yego tumeze neza. Hama ikibazo nje mfise kubabaza cyambere twagize amatsiko kuturabona mwambaye impeta. Eske izo mpeta ni no gusarija cyangwa se no kubegwa gusukwa ngo umushire mutuntu nyine tw'amahoro n'uduki canke ni couple mutubwire kugira ngo tumenye aba muri bo. Izi mpeta twambaye ziremewe cyane gose. Zemewe nabande se na leta cyangwa zemewe no muhungu muri ko leta ishengero ahantu hose n'abavyeyi byose biremewe cyane gose. None y'amategeko none ko tubona ukiri mutoya wakoze ubukwe cyangwa warigemuje wenyine ku mugabo? Oya reka sinigemuje wapi bakoze mariage. Okay, aho ni byiza cyane. Heza uwo mugabo nawe tumubaze ibyo umaze gushinga intanko nawe ariko bimeze. Wa mugabo we mwana ntubona ko wamuvye kweli? Oya wewe viyora ntibo cyaba kutwara. None ko tubona akiri mutoya vyagenze gutwara. Oya uyu arakuze mbe umuntu mutoya abameze gute? Umuntu mutoya aragaragara ku maso ko akiri mutoya mu myaka. Urabona nyine nk'umuntu wagiye ku mugabo abamaze guca ubwenge mu buryo bw'ubukure no mu buryo bundi ndabashe kuvuga, ariko tugerageje kumureba kuri kamera zacu hano tubona ari umwana ukiri mutoya utareneza 18. Ni gute batagufunze? Reka ntumpururira abantu kunyora. Ico kibazo mbajije kiri aho gisaniye n'ibindi namanirwa ndishura mu inbox bamba ati bwa komeye mwari huse bwari bwakwiza imyaka kweri. Ariko ico kintu kiratandukanye no kubaka urugo. Kubaka urugo ruratandukanye n'imyaka. Ya kubera ko kubaka urugo ntibisaba ngo ufise imyaka ingahe. Ukiba ufise imyaka isabwa muri leta. Imyaka isabwa muri leta nayo murayizi ni mikeya cyane gose. Ukiba ukiyifise ukaca wumva mu mutima wawe harageze yuko wo kubaka uzana umugore cyangwa uja ku mugabo. It's okay. Bikore cyane. Hariho abantu benshi usanga barashaje bafise ibyanga byinshi ngo barindiriye ngo ndondera amafaranga ngo ndindiriye ngo zogira iki. Amafaranga ntawe uzobona. Nta muntu numwe afise amafaranga rega. None True Boy ngo aho hantu ahante y'amakenga wewe burya nko tubona ukiri mutoya kandi ukavuga ko amafaranga barindire ngo bazorondera amafaranga menshi, kandi tuzi kuko mariage bisaba uburyo kubana n'umudamu muri iki gihe canone bisaba amafaranga menshi. We ni gute ico kintu wawe uvuga ko bidasaba amafaranga? Ako kantu rero ako kantu nyene niko abantu benshi bihenderako. Kabyumva hano mu gisagara cyane cyane abagabo hano mu gisagara usanga bari bitse bari komeje ngo ndacegeranya ubutunzi ndacegeranya amafaranga ngo ntiharagera ngo mariage ragoye. Mariage sabiki mariage nta kintu nakimwe saba
nta kintu isaba mugabo ko tubona bakotesha amasale n'ibindi bagagaburira abantu bakarya amafata akaboneka ni gute ho havuga kuko nta kintu na kimwe mariage nta kintu na kimwe isaba oyaye okay biga abantu bakora nivyo bishiramwo no vuga mu kirundi ciza no murimo mwitomo donc mariage tout simplement mariage ni gutwara uwo muzokubakana umugore wawe muri commune ukamwandikisha ico ni cyambere kandi ivyo navyo nta mafaranga bitwara urabizi nubwo byaba bitwara makeya wari mu dukeya cyane gose ikindi cya kabiri ni kubwira ahantu usengera pastor canke padiri ego mpezagire ivyo bitwaye amafaranga ngahe ni presque ubusa ariko sanga abantu benshi bari panse mu mutima ngo iki oyaye oyaye okay rero sizi ko heza madame wawe nawe tukamubaza utubazo ngatungahe ibyo bintu umugabo wavuze uremezanya navyo cankwe yarakuvyoye nawe wisanga cyangwa yaguteye inda ubona nyine kabaye umujaho cyangwa nyine ibyavuze nawe mezanya nabyo ndavyemeza cyane gose uvyemeza gute tuheza intahe ukuntu mwabonanye n'uyu musore ukiri mutoya gutya we wamukuye ngo twatubona abasore biki gihe basigaye bashaka afite imyaka 35 40 niwe twatubona afite imyaka 20 cyambere naje kubaka atandafise kandi nta gato kabiri nta na kamwe vrema none mwahuye gute n'uyu musore ukiri umwana gutya uko twahuriye ino nyine aha nyine Bujumbura niho twahuriye turamenyana hama haragera igihe ko tugeza ku rugero rwo kwindi ntambwe iyo ntambwe uvuze niye kuko twe tubona ukiri mutoya kandi biragaragara kuko none se wagiye ku mugabo cyangwa se mwamenyana n'umuhungu ukiri ku ishure cyangwa uri warahejeje oya tukimenyana sinabwo heze ishure nari nshiga ariko mu nyuma ndaheze ishure turagira aho twapanga mariage yego turabimenyesha abavyeyi babijamwo turabimenyesha ishengero ribijamwo haragira yuko urumva iyo ntambwe twari twamaze kuyitera yego haragira yuko umunsi wa mariage turawutegura uraba turabimenyesha mu badushigikira okay sino hari ikindi kintu naco bamubajije ngo nubatse nkiri moto kandi biragaragara ngo utaraneza n'imyaka urashobora kubibona urashobora kubona visage yiwanje yego ko ndi mutoya ariko sindi muto deja imyaka ya leta urayizi ya leta ni 18 wowe tubona ugifite 17 imyaka ya leta 18 ariko nari nayirengeje okay none akabazo tukiraho nyine uvuze kuko wari wayirengeje iyo myaka ya leta turavyemeye wenda reka tuvyemere kuko imyaka ni biharuro ikibazo nje nubaza none ukimara nkumbu tubona nyine naho warengejeho bukeya ko ya leta ntabwo uri mukuru biragaragara eske ibyo waza wirukankira mu rugo wasanze ariko wari ubyiteze cyangwa wasanze warihenze abantu bakiri batoya abana bakiri batoya bakobwa uwo bahanura iki ku bantu bari ko baraza kureshwa kenshi dukunda kubona abahungu baza kuresha abakobwa nkorana nk'umugabo bakiri mutoye benshi bavuga ko ari ubavantiriye wareba ko atakana ngo kacari gato abakobwa benshi bagashaka abahungu bamaze guca ubwenge niko bavyita cyangwa se bamaze guhumura cyangwa se bafite bashaje kuko umugabo yabitubwiye bafite ubwanwa bwinshi bufitemo n'imvi bakavuga ati uyu muhungu cyaba diaspora bakavuga ati uyu muhungu uko biri kose ukwaje kundaraga afite programme yo gushaka rero niko ushobora kubwira abantu abakobwa baza barendego n'abahungu bakiri batoya baba batekeza nk'urubavantiriye nikiyo wabikuyemo ushobora kutubwira uko byumva jeje nabikuyemo wavuze ko nkiri muto ariko sinkiri muto kandi ko nanubatse sinicuza vraiment ko nanubatse ahubwo nasanze hariho
intambwe nateye yego kurusha nateye yego kuko hari ibintu byinshi byiza byahindutse ntarinzi yego kandi byashikanye ku yindi ntambwe ati gute uyu ngaho ubona urabona ko yaranamfashe na neza cyane kweli uratagase urabizi yego nari nonze turabibona iwacu ariko ubu arabyibusha urumva si akamaro ko kwicuza abandi nabo bambwira icyo bahanura hari igihe urindira n'uwo mushuga dadi ugasanga ariko akurira mu nzu ugaca usanga ryaronko wirukiyemwo warindira ntaryo urose ni ca gihugu usanga na rwa rugo rusambutse sino rero urose umuntu mu byumva kumwe agutahura nawe ukamutahura none uvuze ngo uronse umuntu mutahurana uba ushatse kuvuga iki mbashatse kuvuga wa muntu umubwira ikintu ukagishira hamwe mukumvana karico atamuntu aca hirya no hino ngwikisico mukagenda inama mukakata wa muntu umuca inama mukaja hamwe uko niko nabivuga sawa urakoze cyane uyu mumama mubona w'ubwiza bwinshi niko atarahaguruka mu murebe tayafite ariko kandi nabitinye kumuhagurutsa kubera ko si ngombwa no haguruka rero icyo nashaka kubabwira bakunzi ba Chief of Dreams njewe nguma mbabariza kuko nicyo gituma ndi hano kuri kamera kugira ngo mbabarize ibibazo ikibazo gikurikira ko tubona abakobwa bakunda kurongora bakuze kurongorwa bakuze wewe tukaba tubona waragiye ukiri mutoya abo bakobwa bo babwira iki abo baba barongorwa bakuze barindira abagabo ngo babanze bakure abo bantu cuma babwira hari igihe babivana nubwo atararonka bavyumva ko atabaronka n'uwiwiwe ngo bazobana je nanje umva na muhemu yanje yamucakiye akirikare mwumvise urumva rero ko twabazaniye abatumire baba batera igipindi urashobora kubaza True Boy ikibazo nawe kugira ngo abashe kutwishura Mr True Boy turabona ko wewe ufite umugore mwiza cyane nirihe banga kuvuga ngo ubone umugore usa gutya mwiza utagase ukiri mutoya tubona abandi basore batinya kurongora ku mpamvu zuko batinya abakobwa bo mu gisagara baba ari abandi bamwe amayoga ese uyu mugore wazanywe inzoga ko twatubona afite akabiri kanonotse urashobora kutubwira ko byagenze gute wewe ubwa mbere bwo hari ikibazo ariko rabaza madame wanje umubaza kuntu abakobwa batinya kujya ku bagabo cyangwa abasore bakunda kurongora yego yakisuye ngonera cyane gose ntibaka imyaka ntibaka iki ahubwo n'ubumenyi bifatanye no gutahura kw'ijambo ry'Imana yego urazi ko ntacyo yubaka namba ntacyo yubaka ahubwo ni spirit yawe igeze ahantu wumva yuko kubaka uca ubikorera ko pemporte ko byo bimeze pemporte amafaranga pemporte iki ahubwo spirit yawe ahubwo umushaha wawe impemu yawe yabicakiye ya niko no kukishira kuri ukiraho nyine uvuze ngo umushahangura bicakiye kandi turumva neza yuko uri gukoresha ijambo ry'Imana tukurebye twe kuri kamera tubona uri umusani turebye kuduhereye ku musatsi tukareba marinette umupira turabona neza uri umusani none abasani bamenye gute ijambo ry'Imana ya ndi umusani kabisa ndi umusani mugabo muri Kristo Yesu ndi umusani yakijijwe yabatije mu mazi menshi avuka n'ubwa kabiri yaga okay none nkuvuze yuko umukobwa ushobora kumuhabwa ese kuramusengera Imana ikamukwereka bigenda gute icyo nicyo kintu cyambere ubanza gukora none abantu batabona nabo ushatse kuvuga ngo abantu bose basenga Imana ibereka okay ça dépend n'ukuntu bo babigenza urabyumva ariko ikintu cyose ugihabwa bivanye n'ukuntu bakirondeye urashira mu mwete kavuga ati ukabikorera bukavuga mu ndimi zitamenyekana ukavuga mu ndimi zitamenyekana umugeni araza kandi mwiza cyane gose yego yaba ku mubiri yaba ku mutima
Basari mwiza cyane gose akarero murakabona mwiza kandi ntaguciye mu ijambo turumva kuko wagiye mu ijambo ry'Imana mu ijambo ry'Imana yatubwira ngo tukareba ubwiza turebe umutima wowe nko tubona umugore wari mwiza barya abantu bareba umutima batareba umubiri ubashobora kubabwira iki byose areba muta atikuti uraza Adamu igihe yabona Eva uraza amajambo yavuze namubonye atitanga kuvugishwa aravuga ati akanakara nakagufa ko magufa ya none ko yarayabonye iki yarabonye gasura keza yabonye itayenzi yo shatse kuba kuko Eva arafite amataye rero ahubwo niwe wa mbere ku isi reka urangiye kuko twe turumva neza bavuga ati nturabe umutima nturabe umubiri kuko umubiri arashobora konda nimba muzanya by'ubushe nimba yari yonze ashobora kumara akavyibuha ngo ntubirebeho cyane ngo urebe none abo bantu barabe ivyo ubabwiye ibiki mu bisanzwe ako kantu kitaye cyangwa akantu ko konda cyangwa kubyibuha uri umuntu wese urazi ko aba afise guyiwe ibyo ashaka kabyumva kandi ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana ihaza ivyifuzo vyacu rero ngamba uri umuntu usanzwe uremwe nkuko ufise ikintu ushaka nkunda umukobwa ameze kunuko Imana iragerageza Imana ni Imana nyene Imana yagerageza ikakuhaza ibyo vyifuzo byawe ufise akaba ari byo biza ariko siyo biti principal ko worebera ngo ngameze kuno kwana ko nakubwiye kuva kare umushaha wawe cyangwa se impemu yawe niyo yumva idedekta ati uyu muntu niyo nyene kubera ko urebye cyane iyo yindi kote y'amataye y'ibisusu cyangwa n'ibindi byose ntavuze ukabyumva ukaba ari ivyo ushira imbere cyane urashobora kwihenda neza cyane gose ugasanga uzanye uwa muntu abifise neza inzo bimwe yataye ariko asanga mubanye kwezi kumwe yego twarayibonye basanga ama divorce aratangiye ikindi kibazo mbaza ko tubona musa neza eske mufite umwana mwarabyaye cyangwa murondera Imana yaraduhezagiye ibintu byacu byarahezagiwe cyane gose turabise umwana w'umukobwa mwiza cyane w'igitanga yesha mwari hose kwera urafite umwana arahari kandi mwiza cyane w'igitangaza n'ubwiza witwa papa ndunyine nitwa Papa Bwiza Sunshine oya ndaryohewe cyane duhere madame wawe nawe tumwibarize akabazo mama Bwiza niko bamaze kutubwira kuko ari kumwana wawe yitwa umwana kuvuga ngo tubone ko cya kibazo nakubaje noswa kandi ukibaza ico kibazo nta kindi turabona kuko kiri mutoyi urashatswe urabyaye kera ufite umwana kweri ntiwadupfunyikiye kweri wowe urafite umwana cyangwa umugabo atubwiye undi mwana mutabyaranye tumubereke muraza kumutwereka ndumva ufite confidence nyinshi akabazo mfite amakenga menshi dushaka ndamukwereka asante cyane rero ikindi kibazo cy'amatsiko nza kubaza kubyerekeye abakobwa muri iki gisagara cya Bujumbura turabona abakobwa benshi bitwara nabi biva kuki eske baba barondera amahera biba bigenda gute niki gituma abakobwa b'iki gihe tubona mu gisagara bitwara nabi kwitwara nabi gute usanga bamwe amayoga menshi abandi ugasanga baje mu busambanyi niki gituma ugwaruka rw'iki gihe bafite iyo myitwarire zuko kuntu uko nocisha ico kibazo mbajije umuntu kubanwa inzoga canke kunywa ayo matabi bamwe hari igihe babigira binyegeje ariko bivanye n'ingene abavyeyi babarera hari ukuntu ushobora kurera umwana wawe umuvyeyi akabona ico ukoze akabona yuko umenga wewe arirera arakuze aramenya ingene yitwara ingeso arashoboye kuyitwaramo nyene nk'ivyo nyene ariko ico nobahanura si vyiza na gato si vyiza harya
umaze kumenya ubwenge ubuzi ikintu cingaruka yacu ico uri muravuga ati iki kintu ndakirimwe ari ingaruka yacu ndayibona imbere yego sinico nababwira nubwira ko atari vyiza niba hari ababikora vraiment nta nyungirimo yego ubahanuye kubireka none nibo babyijanamo cyangwa ni uburangare bw'ababyeyi babo bimwe hari igihe biva kuba ariko kenshi biva kuri hariho amageneration yego hariho amageneration tuba twagiyemo dufate nko guhera nko ku myaka nka 13 15 kuduga nk'uko yego hari ibintu bimwe umuntu umaze kwibonako kavuga ati ndakuze iki naho iki ndagikoze umenga nta ngaruka cyo ntera oro ugasanga uri kuragikora kizohura ingaruka mbi bimwe hari igihe biva kuba kugogwaruka yego ibindi nyene ugasanga abavyeyi sino na entire sino ashikira n'abavyeyi barabibabwira ahubwo twe turabagwanya ntabijemo sino beshari gusanga aribo zongorane bariko barazitera mbonyene ikindi kibazo nshobora kubaza kijanye n'ico turabaza kubyerekeye abantu bashakana ugasanga bashakanye bateranye amada ugasanga babanje bagakungura bakabona gushakana ugasanga bakoze mariage bafise inda haca amezi 2 akaba arabyaye birya bintu biva kuki je kugani ubwanjye zeze birakunda gushika nyine ugasanga umuntu aragutwaye ugasanga uyifise yego ariko je mbona mwamaze gutwarana ataciye aheba cyangwa ngo yihakane umwana sivuze ngo ni byiza ariko ugiriwe ayo mahirwe akagutwara je mbona amahoro menshi okay heza umugabo nawe tumubaza akabazo kuko turiko turashaka uburyo twosozeramo ikiganiro cacu none True Boy ko tubwiye kuko uri umuririmbyi ngo eske uramaze gusohora indirimbo canke ni ukurimbira mu musengero gusa oya ndasohora indirimbo iyo nkemu yarampaye indirimbo nyene ndayishira hanze zirahari hanze kuri YouTube yanje reka nsabe aba followers cyangwa abafana ba Achieve Your Dream TV bagende bandike Leondas True Boy murabona indirimbo yanje murahita mubona indirimbo yanje yitwa Hallelujah by Leondas and the Darlene ari umufasha wanje kuba mwembe murabaririmbyi rero twe turabaririmbyi kabisa urumva ni kapo y'abaririmbyi uko Imana nyene kugira ngo tuzoshike mu ijuru nyene dufise ibyo twakoze yego aya nukuri turabyishimiye cyane none ku rubuga rwa YouTube urafiseyo indirimbo zingahe ndafise indirimbo zishika nka 5 wamuragaze none mwamufise akarimbo ka mariage turafise akarimbo ka mariage naramuririmbe umugore wanje kurukundo urazi yuko iyo urose ikintu ciza urivuga amazina rero niworonka ikintu ciza nk'uyu ureke kwivuga amazina urabishira mu ndirimbo no gahibongoza yego oya birumvikana neza cyane none uririmba indirimbo z'ubuhe bwoko wowe mudiho ndirimba R&B indirimbo zo guhimbaza no gushimira Imana nyene aho ni sawa none indirimbo zawe ubona zirabwa ku rubuga indirimbo zanjye zarabwa kubera ko jewe indirimbo yanjye ndayisohoye nubwo yorebwa n'umuntu umwe cyangwa abantu babiri abari sawa cyane urazi gituma ntababara cyangwa ngo mpanike ngo narebwe ngo n'umuntu umwe mugo simvuze yuko noba ndabishigikiye kurebwa n'umuntu umwe ari gituma ntababara niki no kubera ko ibanze iti uga muntu yibutuma bwiza hari ico namwunguye ndamubwiye ubutumwa bwiza namufashije kandi urabizi yuko ku Mana iyo umuntu umwe gusa yihanye iyo umuntu umwe gusa yakiriye Kristo
ijuru raja hamwe rikavuza gahimbaza no nibaze jewe ndose abantu ijana yego umunsi cyangwe bakuravye bandeze bumvise ubutumwa bwiza yego ntumva no haguserebra aya nivyo rwose none arabo bamaze kukwandika ko ati vraiment twe turazufashwa n'indirimbo zawe cyane ama feedback ndayafise barambwira ati mutama kuri nsaba cyane uko dufashe uko duhezagira komereza ngaho none ikibazo mbaza ubu ngubu ufite igikorwa gishasha cyangwe uri kudutegurira ibimeze gute hari indirimbo shaka duri gusohora haciye nk'imisi nk'indwi imwe yose nikaciye irahari kuri YouTube nimugende bayirebe kabisa yego barafashwa aya mugize neza cyane reka niki ushobora gutekerera abakunzi ba Achieve Your Dreams abakunzi wa Achieve Your Dream TV Achieve Your Dream TV cyo nayibwira yose kwa ujumura cyangwa se bose hamwe nuko bo kwibuka yuko twaje hano ku isi kandi hano ku isi twizanye hari umuntu runaka kandi yavuga umuntu Imana yaratuzanye kandi kuba yaratuzanye hano ku isi ntitwaje gufinata ntitwaje ngo tuze kwinjoyinga gusa ibintu gusa oyaye hari ibintu runaka Imana yaturungitsemwo hari ibintu biri muri twebwe twaje guserva isi rero abakunzi ba Achieve Your Dream TV ni wirasire yuko ahantu herereye haba muri quartier runaka haba batumba hari ku misozi ari hose eske niki uri kuraserva isi niki uri kurafasha abantu yego nimwe amara kubisuzuma ugasanga mukaba gufasha abantu abaza bari sawa ushatse uvuze ngo gufasha abantu ni ukubafasha mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwose yaba amafaranga yaba ari kubabwira ijambo ry'Imana yaba mu kubafasha iki cyangwa kiriya bose ni sawa niba twaje guserva abana b'Imana cyangwa abantu b'Imana murakoze cyane ndumva uri umukozi w'Imana mu minsi tuzogutumira uze utubwire ubutumwa bwiza cyane rero heza Darlene mama bwiza nawe abwire aba badukurikirana akajambo kanyuma cyo noshimira Achieve Your Dream TV mwakoze cyane kutwizeye n'ubundi muduhamagaye tuzobitaba yego murakoze cyane bakunzi ba Achieve Your Dreams turabashimiye abatumire bacu nabo twabazaniye murazi yuko iyi ari TV yanyu abantu bifuza kudukurikirana kuri Instagram ni Achieve Your Dreams kuri Facebook nuko nyine kandi kindi abantu bose ucanke se umuntu wese yoba afise inzozi arashobora kutugana tukugira ngo tumufashe kuyimenyekanisha cyangwa se impano kutumufashe kuyimenyekanisha kuko nigo rubuga rwanyu ni Achieve Your Dreams rusigura gushitsa inzozi zanyu murakoze cyane mwari kumwe na Felix Imana ibaheze umugisha murakoze cyane Achieve Your Dreams.